Hai menaze ting chomai I awang rema zai na maigo Zeme News Ma Nsa ge hai menaze kolom delei. Na maigo marasam rai lang ba the government of Nagaland government pasui terminal sa za Nagaland ge zi krem ye kuna ke kum chang na zang kai kana mai ge class cat ne chu te set rema lucy ki te ram hang offline class la kai dai go delei zai reopen school te dai go delei za sale. I run na maka Nagaland government pasui terminal sa za class 10 ge ne chu za class kreu kana ria me hang ge exam tara ba offline exam mars ke kazing ke ge chu go delei za sale. Za inda mai Arunachal ge Chinese PLE mene twini be peting concretion a zai pzi mirantaron ka chepe pegu asam wong ka dai delei mirantaron ka chepe ne sa za Chinese PLE mene churi list te lo bachang ge pane sa za Chinese custody ge pabam te ge chu pe pi be baz ke lo za karen ne sok te bi delei za sale. The chi sok te bi be chunaria pe pom ge bam imak pe lamui re de za my news sources ne sale zai chunaria chang ba be ba pi be zai pe pi brame zai Pachun sibi brame pe zamra me gama la muire de is sale. Zain zai hazi ket kana ke ba mai ge Guwahati police zai cops mera mene drugs te za kamene web rob mi songa za bumper truck ne tu petle is sale. Police gu report chai si za chi bumper truck ne te za kamene web road drugs pe mi crawl him re miria gum na tu petle is sale. Zai Assam police team joint commissioner of police JCP Partha Mahanta ne sa za apni operation te rob ge na drugs crawl te za kamene be crore me ki zimmedai pire Guwahati Assam ge na tu petle is sale. Report chai suze chi te ze kamne be crore me truck bumper ge bam ze Manipur ge nang ko le ze sale. Zai planet te ze chi drugs pe mi ze Crawl him re ken maka him re srog miria le ze sale. Joint commissioner of police Guwahati bzi Partha Mahanta ne sa ze chi drugs croza international market ke kg ge 7 crore maka 8 crore le ze sale. Zai chi drugs ke link te ze ba me mina hang na za chuna tuin le ze sale. Zai Indian actress Bizi Rupali Ganguly ka chebe titular soga kan tabe pui market ke hila ke tangringe maka lak chum leize Bollywood life ne sale. Report chai suze Rupali Ganguly ka chebe TV actress kan tabge hlem roge zai rahang roge so kan tabge pihiz ne kilang leize report ne sale. Zai Indiaram Delhi ge hacker mah gate me ma chote me zai computer te luzem jimnaram go ma doite me Indiaram go cryptocurrency ka chebe crawl high stroke hack Hagani delei za sale. Crawl high stroke ze report chai suize dollar ge convert te kai de zane $80 million lei za sale. Cryptocurrency company mene chi hacker mah gani be pe du ze kyam dai ze po berang kang ze te wangai dai ra hange rangai delei zai pani da ga te wangai dai ra hange kyam delei. Zain zai hazi ket kana ke kumchang na jang kai kana mai ge Indian Union budget kumchang na kai kana banai kumchang na kai ka chumgu meeting cabinet meeting bam ge India ram ge mali ramen to chura be zai sin ke ra be zai petrol mi zai magda da be zai tax ramen to chura be go meeting bam finance minister Nirmala Sitaram ne sa zai India ram ge mali to chura be ani te lung ze bam be crore me umbrella sati zai kachak crore zai speaker crore me earphone crore me zai x-ray machine zai electronic toys na poine me kanra be zai solar crore me battery crore me electric crore me malin to chugule zai finance minister Nirmala Sitaram ne sale. Union budget kum chang na jang kai kana bunai kum chang na jang kai ka chumgu malin sin ke rabe Nirmala Sitaram finance minister ne sabe hapai leader crore me zai hapai nir me ibre me zai hegei crore me zai mobile phone charger zai chemical use and petroleum product pai ni crore me police ke gulei sale kagne hasati anything read zai na po ba sati crore za pe mi hung hang gulei finance minister Nirmala Sitaram ne union budget kum chang na jang kai kana banai kum chang na jang kai chum anita hang ra bu ge pana cheze sale. India ram Assam gen jmai COVID-19 case ke chibe pe ka dai be Assam gen jmai kum ta kang kai ma dai lung ne COVID-19 case plan te je chang ke je hai se hang kre ken me je positive test te pe ka dai delei je sale. National Health and Mission mene sa Assam ge plan te je chuna COVID-19 hararet ratau di me plan te je laksana za changkre surok za haimadai za hang surok me petodlei za sale. Na maigo Zeme News zai Zeme Nsa na lang bete za India ram go COVID-19 case hararet pekdai be update zai rang sigai dai delei. Jinai kun takang kaim dai lungge India ram ge COVID-19 hararet ka chebe
planet te je kes ke chiba tu pak dai be lak je changrak srok sna je hangring e skui me je tu pak dai delei je sale je planet te je india ram ge chuna covid 19 hararit ke na raja ba me lak re sna je chang hadai ke chum je hangring e skui men raja lamile je je nai kun ta kang kaim dai lung ne india ram covid 19 hararit ke na ralu je discharge i pak dai di me lang na je changring e me dai je hangrak sna srok me lamile je planet te je mai kun ta kang kaim dai lung ge india ram ge covid 19 hararit ke na raja chai di me planet te je chang ke je hai ke je hangrak skui ke na me chai di delei je sale namai gu Zeme News Ma Nsa agena loi gai delei ningni ne pegai nking gai be bzigena haim na je misui delei gdei rege tingrui bzigena ningni nking chuilak je bamla lo delei atelis du Kangia je lun gara delei haim na je klum delei